Jantia Coordination Committee for Reservation Policy ka Baguntup ya Kiseng Balang, ka Jantia Student Union, ka Jantia Youth Federation, ka Jantia Student Movement, ka East Jantia National Council, ka Sinjuk Wahe Shnong Joai, but ka Sinjuk Wahe Shnong Rejantia, matakas ngi ka Shimia Karai, ban Mi Shakmat, ban Dawana ka Sorkar, ban Penbahano ya ka Reservation Policy, but ya ka roster system. Nakaliang Sherman usamla Jasom Shila hak jingkran sekilat pathai kubor ulaong ba kani ka committee kalade panpha jingtho shadow deputy chief minister ka jala umas nyau balang dhar wat nakaliang menteri rangba ka jala ulade man khot ye ka jingalang jong ka all party meeting but kiladon ki party ki bomshem lap liang ye ka ni ka jingpan tre kam ye ka roster system kabalalong hakakat khandai trek mentau bnai jingle yang sorkar wa ka sorkar ba chief minister Pat gabon ki MLA yang gilepo angut ki MLA yang kasi jantia da priang ni ganila roster system te wama do katu yoi la derjawa sorkar review the state reservation policy ko ma baro kta wi kam ki kasi jantia te de yo wat ki result de hado po high court la gabon ki menta de yo bagi garo de pai ni la dang mi po yang veterinary la gabon ki menta go yo ki garo Kalau dah jia gani kejo roster olai ke sekemat, itu senyap tu ikam gi kon gerilom jantia, kasih jantia berok kobi lah, dauman kecak tak bah. Dan itu dah neges ni dicemi ke senjam wah, membanse di wah dawai ke sorkar wah, lelaman kar oman lah wah review ke state reservation policy. Lo chief minister yang nagalan ini kubar cismi arsni, ye review ke state reservation policy based on consensus. Ila kuah sorkar katulasan phau tuli kisnam nei daw sorkar ngi mi go review kan state reservation policy ka committee ugi ba ganong rimwa yudowa be sorkar wo review go state reservation policy nei te daw chimba i senjam wa nei ni ha ga monde ka khat ar pundi trik wa nei liang yong i committee ro pun mani ga sit in demonstration ajwa aga lipawi trik daw pun mani clearet wa ga ar trik daw pun mani amlarem Kapor open mani man mega cepaw je do san waje. Kini man kau kam ga benta kau percaya, leni pen kau pensiau pait baik. Wahai jingi tok kau kuai kau review ke state reservation policy. Tegar padi inong song senong kam tam kena pura gorok. Kau siau bahabi wa cim iwan isnok tilang wai. Bah ke jingi ki ledi kam kino ilam sen bahalang surup usunjuk ledu prai ki. Kini isum poi sewan sewan. Tegani man ke isu bukia bahadu kata ngagar par di nong song senong osiau bahabi snok tilang ya ka jingklam yang presiden yang ka Jantia Student Union waman la hejo por chairman yang ka JCCRP kanong rimi ke wi kam ka JCCRP yeni woto udawa na ka sarkar wo review ya ka reservation policy to halal kanong rim kam wada tibi wa ya ka jilla Meghalaya hi dapan wandur da ki lidli ki autonomous district council kata to ka JHADC KHADC waka GHADC telah dapat je hagani ka reservation policy ka wada chinagi haga kan artrik ubna Januari ka kendenya pu arle da klam chega wato yakin ki percentage da bahak kat kum ka population yang kini ka state ka yang i tayo le se hakitu ki portion house ne menchwa kini ka 100% ya ki kasi jantia we 100% ki garo boyo le se hakitu ki por bianga henre hakani ka juk ko wakat ni yoi wato ledepan je cakap jingbun bru yang ka KHADC dari rengkat dorgo dari rengkat go waka JHADC tepunyo wato ka sorkari melinggo ya ka population yang ka JHADC kat wakam tehi nakaliang go yang i ka JCCRP yeni hakanong rim ka waskem wato ka sorkari hab review go ya gani ka reservation policy kat kum ka jingbun pat neba ledepan je ya ka population i nak ki kasi jantia da boni cewa palat ya ki garo telah dapai petani cakani ke jingpung kerak kam ya kerostar. Hawas kiat tibi waktu kerostar am kam gua wo pelaibat je kini ki percentage leni wo pelaibat je kini ka kamu angno kan kini ke reservation manggo ke policy. Kerostar manggo ke sistem wo pelaibat je kini ke policy. Henry la delai kat kum kini ke reservation policy ke uman kata yoi beto kini ki 10% yang ki garo. Lada ki garo wo nepok Meghalaya wo mye pendap ya kini kini ke reservation policy wai go kelat ki garo ki wan negwi tuan ki state ta ke jingyo ko yang i botok kini ke roster system penmentoi go do ya kita ki garo ki wan bar yang ke state ko yang i handle da pai wan i ki kasi jantia man go
kawanok ciliang cewa pelat netai daw yo kani ka rostar yo uman go kani ka rostar system yo uman go kawa memno ciliang caginu ginu ki jaj bru ku ama po mikhalia kam ya ka state government boto review go ya kani ka reservation policy